Kanigre ka akas mishino ka kubor ng puli dahil sa tasin. Kinigilong kinat bakongsan jong ka kubor. Bila umuntirama kamigaya ukama kisama baru sumber umuntirama baplas tuan tinsong yang kayong office berteman jong ka Block Integrated Development Complex BIDC hapun osna sian RD Block. Dama mga kasulkan gaya ban pinil ikijing jong ka 108 Emergency Service o umuntri ka kuat kaya kamigaya. Ba ke inter-office futsal tournament ke baan ba pinong ka Futsal Association jong ka West Khasi Hills District kelas dan hunan kesini happen name day. Untuk lama kemigaya ukama ke sama lengkap bersumber untuk lama ubah plus tuan tinsong kita player yang office bertemu jong ka Block Integrated Development Complex BIDC happen rosra CMRD Block East Khasi Hills District. Haba ajin keren umunti lama wero ya kecintre ba antilon jong ki officer ba kinuntre ba ulongu ba kesolkan ke jupai kmat na kebentaban pinha ba pinggan ya kecinren kan ke biadai ba kesensa kara na to kesnam ahja khapra ukara sama ula pintu baba sam konje tu ki blok hamigaya munda kidam na kapisa ramang na kebentaban shna ya ki office bertemu hangga badon ka tu ka ni ki berada bample baduru ki baramshna ulong rabo ban perlu chispa sam ko klur tangka hangga batay ki office sam spa klur tangka na kemunta ki jengran kam jong ki school bat ka tu ka ni ban perlu na kemunta ka ka kya bat ka tana pulit Umumnya mak korporat kesama ulat bandung lang hangga jimpen kot yang kecinta kini jumperi rupa ni cinta aku sansnem jong ke St. Anthony's High Secondary School hapen rosla hangga bak wero yang kisalesian pada kemarang kita teresitom dan kemensium antirut hangga ban penkelai yang kecingin bat senggol yang kepulih putih hangga lain kejala. Habaan kulay kerbo ke sekolah kejing kenjo jongka syumul mawir umuti lama ula permena ban ay lai perusahaan bak tengka na Chief Minister's Special Development Fund CMSDF na kebentar ke sekolah. Ula kumaru ban kentot ke sekolah kejing sangkam ke selong ban kerja ke sekolah syinet bat ke sekolah bayar jing kerja ke solka dan kejing harap bisa ke benadu sempurna tengka hadu syiklur tengka na kebentar ban pinya bat pinhe yang kekedam higher secondary. Umumnya kekuat kerja jong kesolka Meghalaya ubah wala niki shila ulong bang kesolka kadang wa dikilat kelanti ban permet niki jing jong 108 Emergency Service kepala penyihat mentah dan National Health Mission NHM. Habang hilang tok kubur hilang kesini, umumnya ulong bang kesolka kakwa ban shinti ya 108 Emergency Service. Nilai kidoan pun kicing bat kekelaru hari jok kubur yang kepala tengka jong kesolka. Umumnya ketenat Food and Civil Supplies and Consumers ubah metodius dekhan udah meningkat harga jempulat ban pendekan yang Aadhaar Mission Mode Project 2.0 bat ke Perdana Menteri Ujwala Yojana 3.0 hasilong. Harga jempulat jom ubah metodius dekhan ubah ban jempulat kam jom Aadhaar bat ke jempulat so bat ke KYC dan ke bakadal di jempulat jom kini bisa bah kiri jom kari bat ke solkar pedeng. Ulong bang jing peningkatan dari teknologi kepenin yang jing hong jing kur jing yadne jong ke solkar. Ulang itu yang diberi bagian penat bandai yang ke KYC lembah ke mission mode dan ke penting lah bagian jing sami ke marham version syakin honghi kandong kebayat. Kini kita akan solution long ke dalam sepuluh yang kubur. Banteng yang kubur, kakam tanjang luksai dan yang irisel hamilkannya kalau nangkir nolroy, bang ay kamay ya pala sampojat lagi longjing, ibari yuk yang rendah bat tanjang.
Haka program ban penrung kertengi ke nongli ban nong tanjan rundia na kabanta ke GI registered jong ka jala ya ki jan tankli u principal secretary ke textiles uwa Frederick R. Kagomor ula pensha bagat lab ke kumtup ya ki sapu nyo hajan mut ki nongli yo nyang rundia bat sapu R hajan mut ki nong tanjan ki no senyang shakiyo kakot jong ka jala. Kami kapirni haru kumbas khatsa hajar metric ton kisap nyang rendia haka shisnem bakane kaki wat haka por badan kaklam COVID ru. Uba Frederick R. Kagomor ula pingkir maru ya kecilyo citu jong unden diwan komisioner baniko India ban pirni yoksa rendia bat kijan rendia haka snem hajar alpaway. Meghalaya Power Distribution Corporation Limited (MEPDCL) kalapin na makandalan kitchen pinip ya kaboring electric hakimunta repair jongkishino na kamunta ng malamat pat pinbiyahi kitchen na hakalap /cutaway KV substation. Kitchen pinip ya kaboring kanong nadu shipo vitamin stem hadu sang baji jamil hakalap tarik Rizal Arjat Alpusan halai unkra nong tumai nong Lem Hills Khankiti bat Rizal Colony bat hagasal tarik unawing Arjat Alpusan hano mensong untuk unkra Nazareth Hospital bat kikumtoy bermacam. Ke MEPDCL kakentui kinong syoshno bagi natwe lambat ka na kabentah kejirsihan bat jinyat ben jong kakam. Kalmayang Presbyterian Academy Secondary School kalapenuang ya ke Gospel Concert kam Food Fest Hamadan Motilot Mission ban pinli pisa na kabentah ke Lower Primary Section. Uba Pak Lundo Menteri Sarkar Uba Longkum Konsang Uba Penunda Ban Arship Holak Tengkaya School Uba Kinturu Ik School Ba Ik Balang Bakin Tenunti Ik Konsangla Ban Imtibri Uba Ban Kian Ik Jimni Nasniu Kum Kabeti Drog Ba Kayesho Edat Kidaran harga program kilong UMDC Uba Equator Nomrang UADC MDindo Reverend SMC Kanmorong Bakit Kwan Jong Kedorbasyong Ka Inter-Office Futsal Tournament Kaba Malapenuang ke Futsal Association Jong West Khasi Hills District Kalasdang Hinin Kesni Han Yonal Futsal Arena Pendengray Hagaba Kikinpon Nek Office Sarkar Repair Creation Benta Laplay ke tournament da UEAC N1 Hagijindol Langkit Khot Jong Futsal Association Bat kiran balo lalu santali kikan hon creation benta proudly nakalian kikan hai bat arpanyutli na kishinrang Hagijin ka hinin kasi ke health department ke lapendang ni ke district police da shigo lano ke bag fisheries department pan ke job ya ke Meghalaya home guard da shigo lano Uba wanyang ulakan tuai kinontre office sarkar bakin mong kita smart pasting benishin mentah ijie kai dah kebapin kirmau syafang Fit India movement. Ban perkut yang kubur sasisian dan pensiun dikimat berkongsan. Beliau menentulah mak ke Meghalaya ukarabat kisama bersembut menentulah mak Preston Tensong yang kini office bertema jang ke Block Integrated Development Complex BIDC happen usla CNRD Block. Dan maklah kesulkan Meghalaya ban penuh ikijin jang ke 108 Emergency Service o Menteri Kekut Kekia ke Meghalaya. Bagi Inter-Office Futsal Tournament kebaar adalah penuh dari Futsal Association jang ke West Khasi Hills District Kalasdang hingga kesini happen dengray. Kada perlu kubur kada kut nak akas bani shulong hak kubur prabaji ini soal hak akas bani jari hak mentak kubur kekin hindi hadir kata nubur kubur kekin paling hak kubur pra kersan minit kini kada akas bani shulong.